Toko maha ke ngā rangatira o te tai tokerau I waitohu I te tiriti o Waitangi I Mangungu I Hokianga, I ērā I waitohu I taua kawenata I Waitangi. I whakahaere hui a whakakorikori kare ā-roto I te rohe pakupaku o Hōreke ki te whakanui I tēnei kaupapa, me ngā rangatira I waitohu I te tiriti I Mangungu. Ko tahirau, waru te kau mā tahitau ki mua. Pēnei te poropiti rongonui nei, ara pēnei ia āpere hama taonui. Aneira a Harata Brown. Mangungu e ngunguru nei. Hei whakanui ngā rangatira o ngā hapu o Hokianga o ngā puhi nui tonu I haina I te tiriti ki Mangungu nei. Mi haro te rā, o tērā te pai ki a hau. E whakarongo ana mātou katoa no ngā puhi, ngā kōrero mō ngā puhi. Ngā puhi. Kei tōna whitu te kau ngā rangatira I haina I te kawenata I tēnei te rā o te tekau mā rua o Pepuere I te tau ko 1840. I rongo ai etahi kōrero e pāna ki āpere hama taonui, me tō rātou pai ki te noho ngātahi, mauria mai etahi o ngā rangatira mai te nota ki konei. Hei tā te māngai o te pauhere taonga, arā hoki te poropiti a te rangatira a Āpirahama Taonui I ērā wārā. So Āpirahama Taonui was a tohunga in Hokianga here in Waiho, and he foresaw trouble coming forward after an action took place here in Hokianga during the signing of the treaty. Takarawa mai ki tēnei rā. Ka hore anō ngā take tiriti kia taunoa ki wainga nui ngā hapu, matua rā te iwi nui o te ao Māori ko ngā puhi nui tonu. Mā ngā rangatira o ngā hapu o ngā puhi, ngā kōrero mo tēnā hapu, E hara te mea, mā tūhoro nuku, mā te ruranga, mā wai atu raini. I hoia te waka nei o ngā toki matawhaurua. I Waihanga e toki pāngari ai taraia mai, ere kauere. A me nei I haina o rangatira, I konei, pai makau te taramai ki konei, I te tautoko. Ai marika ko ngā maramara nei o ngā puhi e whakanui ana I te ahunga mai o rātou mātua tupuna. Harata Brown, Te Karere.